ngo urushyize kera ruhinyuza intwari. Rero ibi nibyo biri kuba ku Burusiya, hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Uburusiya bwakomeje kurwana rwitonze, kurwana rushyiramo narabyaye, ariko ntirumenye ko uwo bahanganye ari sinabyaye. Aha rero ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukoresha ya like, maze utange igitekerezo cyawe. Uburusiya bwatangiye burwana ubona ko budashaka kugira icyo bukora, budashaka kugira icyo bubangamiraho Ukraine, buvuga ngo n'abavandimwe baravukana bagira bate. Ariko none Uburusiya ati twebwe ntabwo tuzarwana nk'abacanshuro. Noneho rero Ukraine yakomeje kubaka igisirikare cyayo, ibaka uburyo bwayo bwo guhangana n'Uburusiya no kwiga ndetse Uburusiya. Aha rero niho usanga Uburusiya bugiye gutsindirwa. Aka kanya witegereje uburyo i Moscow hameze, wavuga ngo ariko subu Uburusiya bwari mu biki? Ibyo bwarwanaga nabwo rwarwanagamo byari ibiki? Ubu ndakubwiza ukuri yuko mu Burusiya ubu hari gushya, hari gutumuka umwotsi. Uburusiya rero bwakomeje kurwana bushyiramo ikene wabo, ariko uyu munsi byabaye ibindi. Wakibaza ngo ariko umuntu iyo arwana ni kuri yarwana. Kuba rero Iran yarapfukamishije Amerika ndetse na Israel, nuko Iran yo itazanyemo iby'imikino. Iran yo iyirwana ntago izanamo imikino. Iran rwose iyo uyisagarariye nayo irakwitaba. Ntabwo rero irwana nk'ibi byo Putin ari kurwana. Kandi mwibuka neza uriya Yoon wo mu majyaruguru ya Korea yigeze kubwira Putin ati ariko kuki urwana nk'umwana. Yigeze kubwira Putin ati wowe urwana nk'umwana. Aha rero niho bigaragara ko Putin koko arwana nk'umusaza. Hari akantu numvishe gasekeje, babaje umuntu ati njyewe niko witwaga Putin mu minsi ishize, noneho ubu muritwa nde? Muritwa nde? Byaje kurangira yamubwira ati njyewe nditwa Kamenei. Burya ngo Kamenei arwana nyine gisirikare, arwana nk'intambara. Iyo yinjiye mu ntambara abazi ko ari intambara, kandi intambara nta kindi igira. Uwo muntu yavuze ati njye nsigaye nitwa Kamenei kuko njye ndi umusirikare. Putin rero twari tuzi ko ari umusirikare, ariko ibintu arimo ntabwo nzi niba ari ugukanga cyangwa se ari ibindi yibereyemo. Ahangaha rero narakubwiye ngo ni ku Nzozi, nta handi wasanga amakuru yizewe keretse hano ku Nzozi TV1. Ubwo rero icyo nkwisabira ni ugukora subscribe, ugakora like, ugakora share, maze tugakomeza tukesa imihigo kandi amakuru akakugeraho 5 kuri 5. Putin rero bamutwikanye igihugu rwose. Moscow miragurumana, inganda zose zisa nkaho bazitwitse, aho Ukraine yaragabye igitero cya drone igihumbi zose. Uburusiya mu kugerageza gukuramo bwakuyemo ibigera ku bisasu kuri drone 200, izindi 100 ngahe izindi 800. nawe urabyumva uko byagenze. Ndakubwira rero ukore subscribe, ukore share. Amavideo uri kubona imbere yawe ni Moscow, utagira ngo hari ikindi uri kureba. Ahangaha ni Moscow rwose, hari gushya, aho Ukraine yakoresheje ibisasu drone zigera kuri 100, ariko izigera kuri 800 zagize ku ntego zazo. Ubwo rero twebwe icyo tukubwira, turakora subscribe, ukoresha ukora like, maze utange igitekerezo cyawe. Uburayi bwakomeje kubaka igisirikare cya Ukraine. Igisirikare cya Ukraine kiriyubaka kugeza iyi saha. Rero ubona ko ari ibintu rwose gihagaze neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubwo Putin yamanjiriwe. Kubw'icyo rero bamaze kurasa hariya Putin nawe cyangwa se leta federale y'Uburusiya yavuze iti rero ibi bintu ntago tuza kubisubiramo mu magambo menshi, kubisubiza mu magambo menshi, kuko amagambo menshi ntacyamara. Ahubwo ikintu tugiye gukora,
twebwe muraza kukibona, turaza gusubizanya ubukana kandi turagaba igitero cyahuranyije, aho rwose Ukraine iri bwicuze icyo yakoze. Aha rero twebwe icyo dutegereje ni ukureba amaso ku maso, cyangwa se niba Putin akomeje kwikirigita agaseka. Kandi nakubwiye ngo urushije kera ruhinyuza intwari. Biragaragara rero ko Moscow iri kugabwaho ibitero gutya, bigaragara rwose ko imaze ahasigaye ari ah'intwarane, ahasigaye ni ah'intwarane, hahandi ubona intwari ziba zananiwe maze intwarane zigasigara zirwana. Komeza rero wowe ukore subscribe, ukore share, ukore like, maze utange igitekerezo cyawe. Ubu iyo aba ari Kameneyi ibi byose aba yarabishoje. Harahira intwaro zituruka muri kariya gace k'Uburayi, yagombye kumenya ngo aba bantu n'abanzi banjye mu barashaka kunshyira hasi. Abatanga support izo arizo zose, ubufasha n'ibindi, bakagombye kumenya, Putin yakagombye kumenya ati aba n'abanzi bacu, noneho akarwana inkundura agamije nawe guhagarika abatanga ubufasha nk'uko Iran yabikoze. Ngaho rero komeza wowe ukore subscribe, ukore share, ukore like, maze utange igitekerezo cyawe. Twebwe aha ni ku Nzozi TV 1, urakora subscribe rwose maze amakuru akugereho. Ubwo rero ibi bintu dukomeze kubyiga, dukomeze kureba uko bigenda, ariko tukugaha amakuru yimbitse. Twebwe iki ni ikibazo twibaza no ku Nzozi TV 1. Ese Putin aratsindwa, yarananiwe? Ese intambara rwana ni ubuswa bwo kurwana? Kandi ko tuzi ko Uburusiya buziho kurwana, noneho byagenze gute? Ahangaha urebye i Burayi, Amerika bari bahugiye mu kibazo cya Iran, ariko se ko bagarutse ko intambara ya Iran isa nk'ihagaze, biraza kugenda gute? Biraza kugenda gute? Ko intambara ya Iran isa nk'ihagaze, biraza kugenda gute? Putin ntashobora gutsindwa uruhenu nibamara kumuviraho inda imwe, dore ko muri G7 bamaze kuvuga ko bongeye amaso yabo bongeye kwerekeza mu ntambara ya Ukraine. Ese Putin umaze igihe rwose ari kwikorera ibyo yishakiye hariya muri Ukraine, ubwo ko atashoje deal cyangwa ashoza umugambi, ndahamya rero ko Putin bashobora kumurasa bakamukurura ku ntebe bakamuzana ku ntebe y'ibiganiro, kuko Vladimir Zelensky yavuze ati rero Ukraine ishya the same Moscow nayo igurumana. Ubwo rero reka twebwe tuze tubitega amaso, ariko twebwe turavuga ngo Putin rwose turana ari kugamburuzwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Komeza rero kore subscribe, kore share, kore like, maze utange igitekerezo cyawe. Ciao ciao.